Mo tahu pandrita. Ang kamana mo ko kita sejarah. Tapi ia ro tahu pandrita dena peringati mana ngi kelahiran na nabi. Na 25 nabi dan rasul yang tercatat. Na pasipulong ito pandrita ya 25 nabi dan rasul na sapai. Kega nabi kami nang matandri perjuangan na namanya ujian noloy dan dia sangat bersabar. Sak baraklah dak mulai di umat. Dia na pacecer. Napitte ni 5 nabi. Ia narotama ulul azmi. Termasuk ni Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Muhammad, Nabi Isa. Jadi nasakpa si tau pandita maka dia utama ulul azmi. Angka nabi mereka kesalahan lah. Betul kan ada kesalahannya. Angka to nabi mereka dicenna. Lai sapai kega kami nama ponco umuruna. Na cek dek kesalahan na tapi kami nasabara na mereka dicenna. Dua nabi. Nomor si di alimalabdina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapunco umuru na mereka dicenna makurah kesalahan na nasabara na luar biasa. Yang kedua Nabi Isa. Mapunco to umuru na liwat to tandre nasabarana. Makurah to kesalahan na. Ia na dua nabi lai peringati kelahiran. Nabi Muhammad dengan Maulid, Nabi Isa dengan Natal. Tapi Nabi Isa dia na cocok ialah panutan sempurna. Na sabak magai kotomelo mak guru maka dapat ko cara membina bahtera rumah tangga dia na cocok apa dia nak bayi Nabi Isa.